ngithanda ukusiza umuntu into enjani uyanganasenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngqo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyanganderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into but mase kuphuma kuye ngqo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni but bese ngiba nalento no obviously ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza icala lami kwaba ukusiza nje kuphela ududuza umuntu engamthatha mina engenalutho lutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisimaye kuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli zinga leli uyanganderstand ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela then futhi sekubuya kuthuka mina futhi sengithuka for in manje kwayilona yena ngqo umuntu sengiyisitha kuye Big Zulu, I have to ask you. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe kokuphola inhliziyo it's making you sad bese fana njengomfethu ngoba okuqala ngisho ngithi yathi stilo oqala engangilisayinile ngabla kwabo oqala When's the last time ukhulume naye angisakhulumi naye ngikhuluma naye angisakhulumi naye